Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Hito Sengkemir haka kendai trik wiyayong Rajar Arpusau. Kelawan ban air kedor khas sau Chief Executive Member ke KHADC ubak peniat sing siem. Ban kentu bentek lakam yang kibreu ki bamdai nak jela ki bawan ban seng ki agency, bat kibreu ki benabar ke jela ki bayok ban kamai kali klem dadon ki kot kisla ki babiang nak council. Habakirani kelat patai kubor Presiden Gihito ba don bok dekar ulong bahadian nak liang keseng rengkat kejingit terilang bat ki pulit enforcement ke council. Dangshan ke liok benit kenrai ki trading license ki brio ki bamdai ki try jela ki bakamai kali. Bat syam babun ki kimdan ki trading license. Bat ki labor license nak ki HADC. Kumta keseng ke kentu ke council bakan te alakam yang kejing lemon jong ki brio ki benabar ke jela. Nakaliang uban pentingan lang CMLE Presiden ke Hito Shillong City metu bagaseng kalawan ujor ru halor ke jingdon ki agency ki bapeniat ki kali tourist ki buan man sengkam Shillong nrekem dan ke trading license naga council ulong bag jingdon ki agency ki bamdon ki kot kisla ki babiang kala penlong ya ki samla try jela bandono ka kamai hapok ke jela kumta nakaliang ke Hito kala bo ke jingkerpat ka KHADC bagade bande AA halor ke ni kebenta kenang bagi samla jong ke jela ki nyo kalat kamai jakpo hala kejong kejela. Bante lakam ya kidiki kali kamai po kejela kejong. Tadang shen la benmen baka lingba ke Shillong City haka jingye teri ringkat bat ke KHADC kila lek ban check ki kali jong kita ki barjela dan kita ki non tribal ban check ya kata ka kot kesla ko babiang ke ko ha to kisni la lap ba kindon ya kata ka trading license te de halor kata kanong rim nakaliang gojongi nila bu appointment tadi na bom don kita waktu kan ni bom lakir ni bom lak di tenduk dan dai minta kasi ngila ban di tenduk ko siam pergi la air ke jung tho ba borok khot kini ki kali kamai jong kini ki bar jela ki don kam ya kata ka NOC lani ya kata ka trading napo ka KHADC kumban te lekam ya ka jingwan ketek ki mender bat man khanglat sa ka kai ni ka kai peteng dek ni ki barjala kumban aikam nang bangin aikam ni ki produk personal kau di la menjor ya kata periyong kalau don kini ke notification nomor babaros kata ngi lagi ba tangki lokal taksi ki saya apply ya kata ka trading license trade by non tribal dan rai ya gitu terus nyimpat di uji semua ya hadian bangila cek ini bentai kena kalian jengka office jengka KHADC ro kau ni senan benai feb hadian ketuka cingwan kenra nak ini kita pak dengan mikroisti ke bapan ya ka nomor jong kita ki kali kita yo ya kata ka permit no state transport haba ya dei bagi kita ki kot setelah ke jongki te ngin second do biang hakan ni ka hadian collection ingin ya ta ingin ya yu ta hakan ni yu di lahong ba ila de pai ke notification Paborok khot ki non tribal ki haban apply ya kan ika trading license habaki apply kan ika tourist permit dan ki banyak barjela ya kan bojongi ke seng ya ki perlok barjela nanti kita ki non tribal haba piwan kai ke jela bojongi di pidiang ya pi hendri pembiang ki kot isla ki bobiang da kan mau ba kari kasi kamde ka kalong kumdeta ki night club ba pinshu ani ki concert ba pinshu wan rongtat bomon kenya kamai kat bomon ndrei kani kadai jela ga jongi te wadu siam long ba nginya trelang ba ka warning ya brok pagi kini ki bom apply ke trading license ki behna kowe ke jekindre kantami ke barjela nakalian ko jongi harengkat ko ke jingi tre ke KHADC ngin khandang akan ko no ko par ladapi wan khai ga ai thang ne ko ke jela ba